I pozdrav ljudi, sebe Terca vam u još jednom tutorialu. Danas ćemo instalirati OS X Yosemite na vaš PC. Sve što vam je potrebno je ovaj image čist, a sad sam ga pokrenuo. Čist image sa App Store-a, znači Yosemite skinete sa App Store-a i potreban nam je OS X već instaliran unaprijed, ja ćemo preko njega praviti USB. Onda treba vam Unibeast za kreiranje bootabilnog USB-a, to vam je neophodno, i Multibeast za post instalaciju. Pa da krenemo. Pokrenite Unibeast, imat ćete ovako prozor, njega možete skinuti sa Tony Mac ovog sajta i idete samo next, 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 agree i treba vam USB formatiran. Sad ćemo da ga formatiramo, to uradite preko ovog disk utility-a, vidite macOS X Extended Journal i samo ga erasujete. Spremite već USB neki, od 7 GB će biti sasvim dovoljan. I evo da sad čekamo da se erasuje to, se formatira i imamo čist USB. Onda samo reskenujete i evo imamo ga spremnog, znači na njega ćete instalirati. Onda ovdje odaberete koji ćete imati, Mountain Lion, Mavericks i Lion. U ovom slučaju Yosemite označite i kliknete na Next. Ovdje označite laptop support, ako imate laptop, a on tu da ubaci neke dodatne stvari samo za laptop. I Legacy USB support, ako imate LGA 1056 seriju matičnih, znači taj socket, ako imate to koristite, ali ja na mojoj mašini to nema potreba da koristim, tako da neću. Idemo next, znači Yosemite će se prebaciti na USB koji se zove Yosemite i idemo na continue. Ovdje ukucate vašu šifru od accounta, evo sad sam pogrešio i ok. I sad samo čekate nekih 10 minuta ili koliko već, samo da se iskopira to i onda ste spremni da bootujete USB. Ok, znači zakopirali ste sve, to je Unibeast je završio, to ovako izgleda ovaj prozor i samo izađete. Ja ću još uraditi neke dodatne stvari, a to je da dodam driver za kako se PS2 tastaturu ili PS2, to je ona starija, nije USB, tako da će mi trebati još dodatnih tekstova. Samo da ja to nađem, evo ga, treba će mi voodoo PS2. Ovi fajlovi su na tom USB-u skriveni, tako da ćemo morati da ih otkrijemo. Imate razne aplikacije za show taj hide files. Znači samo ćemo pokazati. Ajde. Evo ga i treba vam ovaj folder da nađem. Evo ga, extra. Tako se zove folder, open new tab. I u extensions ubacite potrebne drivere te dodatne. Ukoliko imate, ja ću u ovom slučaju samo to ubaciti za tastaturu, jer mi je to potrebno. Samo prevučete i to je to. I treba će mi DSDT, ja koristim DSDT, to ubacite u extra folder i to je to, ja sam spreman da pokrenem instalaciju. I evo, nakon kreiranja USB-a bootabilnog, potrebno je da bootujete, da ga pokrenete kao kod Windowsa, sve ono standardno. I izaberete particiju, to jest ovaj Yosemite, tako nam se zove, installer onaj, tako smo ga formatirali. Ja ću dole upisati flag za DSDT pošto ga koristim, tako da vi naravno možete da upišete koje god hoćete, ali na primjer za grafiku najčešće vam potreban je graphics enable jednako yes. To ako vam se ugasi onako samo monitor, to da znate, na primjer, takav problem možda bude.
samo sačekate par minuta da se pokrene instalacija. Evo ga, već je pri kraju, tako da sam to malo preskočio. Da ne čekate. I ovdje izaberete vaš jezik, možete koristiti engleski po defaultu, čak i hrvatski ukoliko znam ima, nisam vidio srpski, za sad nisam naleteo. Ok, idemo dalje. Znači, continue, pročitate kao prihvatite. I sad gdje ćete instalirati, otvorite disk utility gore i odaberete particiju, to je odaberete ceo hard disk, idete ovdje partition i ovdje izaberete dve particije, ja vam preporučujem dve da napravite, jedna za sistem i druga gdje ćete držati dokumente i tako to. Formatirate kao Mac OS X Extended Journal i date ime particije i obavezna opcija dole da odaberete GUID Partition Table. Ukoliko instalirate preko celog, znači ceo hard disk koristite samo za OS X. Ukoliko je za Windows će biti tu onda ovaj Master Boot Record. U ovom slučaju ja ću preko celog, znači sad će biti za Mac GUID. I kad ste to uradili, onda formatirate i rezujete obe particije i to je to. Sad ću ja samo da formatiram ovu moju, pošto sam ja već to napravio, te particije, to sve sam odradio, neću više to. Neću to raditi, samo ću ovu sistemsku koju sam imao sad, to je već napravljeno. Tako, i to je to, znači ona je irezovana u par sekundi i čista je sad spremna za instalaciju. Ovdje ima dugme Customize, ali tu je sve selektovano, tako da ne treba ništa da birate. I samo kliknite, označite tu particiju na koju ćete i Continue. I ono će da se instalira, to je nekih možda 15-16 minuta, zavisi kako od vaše mašine, naravno. Sad ću ovdje stopiram pa nastavljamo. I evo ga, instalacija je završena, samo treba da restartujete i to je to. Sad pri bootovanju, znači opet odaberete, bootujete USB, ali u ovom slučaju nećete izabrati Yosemite, znači instaler, nego ćete Mac HDD, znači tako se nazva particiju, tako ćete označiti i dodati neke flagove kao što ste ranije, ako imate neke, to je ako su vam neke potrebni. Meni je potreban samo onaj DSDT, znači taj flag nije obavezan, ja koristim DSDT, tako da je meni potreban. I pokrenete. Sad čekate malo da učita. I evo, spremno je sve. Sad će da učita, ostalo još da se konfiguriše nalog, da kreirate username i to. Dodate lokaciju i tako te stvari, neke sitnice. Evo ga, izaberemo lokaciju. Znači show all i možete izabrati vašu lokaciju. Gde je Srbija, evo, tu je. Tastaturu. Local network, to neću, znači moj kompjuter nije povezan na internet. Continue. Neću da transferam nikakve fajlove. Agree. I ovdje kreiramo username. Nije bitno. Ovo je samo za probu, ovo je probni hard. Tako da, to je to. I samo continue. I pravimo nalog. Ovdje izaberete sličicu, to se nije bitno toliko. Sad za to neke sitnice. Ovo možete ponovo pošteno da prihvatite i continue. Sad će da se setupuje i prelazimo posle ovoga na
post instalaciju. Za post instalaciju koristimo Multibist, to sam već rekao. Tu se nalaze kekstovi potrebni, znači to su on driveri potrebni za pravilno funkcionisanje mašine. Evo ga, spremni smo. I to je to. Bukvalno sad će ovaj da se javi dole bar. I evo imamo spremno sve, samo kamera nije baš u najboljem položaju. No, nije bitno. Window Finder, sad ću da dodam particiju, znači idete na Finder i ovdje Settings u Finderu i dodate hard diskove, tako da vam se nalaze odmah tu. Evo, sad imam ja tu već neke fajlove. Pošto ćemo koristiti Chimera bootloader, Chimera taj, kako se zove, on je derivat Kameleona, Chameleon ovaj, i moći ćete da konfigurišete s tim Kameleon Wizardom taj bootloader. Evo ga Multibist, uđete u njega i idete u ovaj drivers. Pod audio, znači vidite ovdje Realtek, nađete svoju karticu koju imate, audio, ukoliko nije tu, koristite ovaj Universal Voodoo HDA. Ja ću izabrati ovaj posljednji, najnoviju verziju. Pod disk ovdje imate Trim Enable, to koristite ako imate SSD. I pogledajte, za svako ovo što označite imate dole kratak opis šta to predstavlja i šta radi to, tako da pročitajte, pogledajte. Ovo je nešto za Intelovu grafiku, meni to neće biti potrebno. Fake SMC instalirajte i ove dodatke i plugins PS2 tastaturu, meni je to potrebno. Ovo dole ne znam šta je, znam nešto za procesor. To je to što meni tu treba. I ovdje network, idemo u Realtek. Ovo je posljednji, znači 8169 Ethernet, taj je meni potreban, tako da to ću označiti za Ethernet. Ovo ostalo tu pogledajte šta ima ako imate neku od tih kartica. I to je to što se me tiče. Pod bootloader evo ga Chimera, 4.0 verzija označite. Customize označite te opcije za boot, KexD mode, to obavezno, pošto koristite fake SMC i on nije verifikovan od strane Apple-a, znači nije, kako da kažem, original taj driver Kext i onda potrebno to da označite. SSDT, to je za procesor, ako imate neke od ovih. Sistem definicija, to je, znači imate Mac Pro, iMac ono, ja koristim Mac Pro 3.1 definiciju, tako da ću nju označiti. I Teams označite ovu Black, ja znači Tony Mac ovu Black i to je to. I ovdje idete samo na build ove gore, označite na particiju koja će biti instalirano i idete ovdje install. I to je to, u stvari nisam ovdje customizovao, basic boot options, to sam zaboravio. I samo idete na install, ukucate vašu šifru koju ste dodijelili tamo pri instalaciji, ta će uvijek biti i ono će da se sve instalira. To vam je to, znači posle instalacije svi ovih drivera, restartujete računar i to vam je to. Ako imate neke dodatne kekstove potrebne, koristite Kext Wizard i instalirajte ih preko njega ako nema slučajno u onom. I to vam je to, ljudi. Šta da vam kažem, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal. Tako da, to bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogao. Od bootloadera imate Clover i Kameleon i ovaj Chimera kao derivat. Tako da možete izabrati koji god hoćete, koji vam odgovara. Meni radi ovaj što sam dobio uz Multibist, tako da ću njega koristiti.